Yes, reka mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka hano muri studio tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Tuba tugarukanye icyitwa ubwino ni icyitwa updates zidasanzwe zuzuyeho ukuri gushingiye ku kuri byinshi biba bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje guterera nzamba kuba gaterera nzamba ka nyina wa nzamba mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Turi buze kugarukaho aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibye bikomeje kugenda bimucangacanga ngo yamaze gufata icyemezo cy'uko akomeje gusaba amahanga n'amahanga by'umwihariko ngasaba yuko ibiganiro biri guhuza M23 ndetse na leta Kinshasa yuko ngo na leta y'igihugu cy'u Burundi yabyinjiramo ngo kuko akaduruvayo kari kubera ku butaka bwa Kongo ngo nawe kari kumugiraho ingaruka. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwikanga guterwa uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bikavuga yuko ibibazo bikomeje kugenda bimubana ibibazo. Ni mu gihe kandi uyu mugabo bikivugwa ndetse kandi bikemezwa yuko yahunze igihugu ubaka kanya biravuga yuko ashobora kuba yahungiye mu gihugu cya Repubulika ya Tanzania. Ise ibi byose biri guterwa n'iki? Biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku mafoto n'amavideo yagaragaye y'uyu mugabo nyamuneka ari kububa iwe mu rugo. Bivuga yuko uyu mugabo ngo ibyo bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ni umugabo bivuga yuko ngo byatangiye no mu rugo rwe atumvikana n'umugore ngo bikarenga n'abadede bagenzi be bikaba bikomeje kugenda bimubana bibi cyane. Turabyinjiramo rero tuze kumenya ese impamvu yatumye uyu mugabo bikomeje kuvuga yuko ashobora kuba yarahunze cyangwa se atari mu gihugu cy'u Burundi biri guterwa n'iki? Ese impamvu iri gutuma uyu mugabo ibyo bidahagaze neza mu rugo, nyamuneka muraza kumbaza ati amakuru yo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndani yavuye he? Byose turabyinjiramo nze kubabwira uko bihagaze. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye yabereye muri teritwari ya Masisi yahatanyije hagati y'intare zasaramutse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC by'umwihariko n'abafatanyabikorwa babo ngo abarundi bongeye gutikirira ku mirongo imbere ku rugamba. Abarenga 101 bahatakarije ubuzima muri teritwari ya Masisi. Nyamuneka turaza kwikoza mu misozi itandukanye yo muri Sud Kivu cyane iriya misozi ya Miranga, Biendo, muri Minembwe tubabwire ibiri gukorwa. Abasirikare b'abarundi bari kwisubiranamo bikomeye n'uruhande rw'abasirikare b'aba FDLR. Ni nyuma yuko abasirikare b'abarundi ibyabo bikomeje kugenda biba bibi ndetse kandi bikomera cyane. Bamwe mu basirikare b'abarundi barategekwa kugendera ku mabwiriza n'amategeko ya FDLR kuko ngo FDLR ariyo izi ikirere cyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba FDNB nabo bakavuga yuko batemera gukorana ndetse kandi no kugendera ku mategeko y'uyu mutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira ku butaka bwa Kongo no mu bindi bihugu byari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ukomeje kugenda ukurikiranwa n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo irebe yuko nibuza uyu mutwe wacika. Ariko biragaragara yuko ibi bintu bigoranye cyane kuko nahoze nsoma inkuru kuri kimwe mu kinyamakuru cya hano muri kino gihugu rwose ivuga yuko FDLR nubwo leta y'igihugu cy'u Burundi yatse yuko igomba kujya kumeza biganiro na Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 kwikubitiro ngo na FDLR irashaka ibiganiro nyamuneka bikomeje guhuza Kinshasa n'umutwe wa M23. Ariko ibi ngibi rwose nta nubwo nanabitindaho kuko iyo uvuze FDNB, FARDC, FDLR ibiri hafi. Nyamuneka nibazo ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bikanahindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ari kuvugwa byinshi biri gutangazwa tukiri ku butaka bwa Kongo. Biravugwa yuko imirwano ikomeye muri ano masaha yaje gusakiranya uruhande rw'icyama cy'intare zasarambwe ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC bafatanyije n'abasirikare ba FDNB mu misozi yahitwa za Mushereza. Iyi Mushereza iri hagati ya Sanje na Remera, ikaba hagati ya Rungutu, ikaba hagati yahitwa za Ruvunji, ikaba muri Sud Kivu mu misozi yegereye ahitwa muri Uvira, ikaba hafi yahitwa Bukavu. Kuko iyi Mushereza itangatanze igice cyegereye umuhanda route nationale 5 uva Uvira werekeza
Bukavu igatangatanga umuhanda wa Tirasonari 5 uva Bukavu werekeza Uvira hafi neza amahurizo y'umuhanda RP 1013 nk'uko amakuru ari guturuka ndani ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura, birahindura isura bikomera cyane ndetse kandi binakomeretsa icyitwa societe civile. Nyamuneka icyitwa Barundi by'umwihariko abenshi muri bo bafite imiryango yahungiye mu bihugu byo hanze, by'umwihariko ku ihohoterwa rikomeye witwa Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye akorera bamwe mu baturage bahunze igihugu cy'u Burundi, cyane bikanavuga yuko ngo abenshi muri bo ntabwo umuntu aba yabirenze ingoyi ngo abakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kurenganywa n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye no mu kintu kiri kugaragara cyane abatavuga rumwe na leta ye bakomeje kugenderaho ni icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko ndetse n'ivanguraturere. Bivuga yuko bamwe mu bashyigikiye icyitwa imitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi n'abashyigikiye abanyepolitike barwanya leta y'igihugu cy'u Burundi bakomeje guca hafi y'imiryango ifite impunzi mu bihugu byo hanze. Bikavuga yuko rero ibi bintu biri buze gukomeretsa kandi bikaza no kuba ihurizo ukurikije buryo ki ibintu bihagaze ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Igihugu cya Tanzania ku ikubitiro kigiye gufunga amayira y'abaturage bari kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko igihugu cya Tanzania gikomeje kuvuga yuko akaduruvayo k'abaturage bari guturuka hariya za Cankuzo, abaturuka za Ruyigi, abaturuka mu bice byinshi bitandukanye bakomeje guteza ibibazo mu gihugu cya Tanzania. Rero ibingibi ngo Samia Suluhu Hassan nyuma yo gushyiraho minisitiri bashyashya, minisiteri nshyashya nyamuneka ngari kuvuga yuko rwose iki nacyo ari ikibazo agomba gukurikirana, biza byongera ku baturage barenga 1603 batanzwe na Tanzania b'igihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko ibi byose byakozwe na leta ya Tanzania mu rwego rwo kugira ngo yihanize bikomeye aka kaduruvayo gakomeje guterwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuga yuko abaturage bameze gutya rwose bamukanuriye bari kuvuga bati twebwe icyo dutegereje ni ukureba icyo no mugabo akora mu rwego rwo guharanira agaciro kacu n'imbaraga zacu, maze ubundi noneho natwe tukamwereka yuko gahunda dufite ariyo kwirengera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubona yuko kandi byanamaze guhera hagati mu gisirikare cya FDNB hakomeje kugaragaramo urunturuntu nanone, kandi bikavuga yuko ibintu biruze guteza ikibazo kuko Perezida Evariste Ndayishimiye we mu kubishakira igisubizo ari gufata umwanzuro wo gufunga bamwe mu basirikare ari gukeka yuko bafite uruhare mu kuba nyamuneka ngo bari kugomorora abandi basirikare mu gisirikare cya FDNB muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru turi bugarukeho turanyarukira no mu bindi bice bitandukanye byo muri Kivu ya ruguru. Deployment zakozwe mu misozi yahitwa za Marimo, ahitwa za Peti, mu misozi ya za Burayi, agasozi kitwa Ikobo. Twongeye kubona ibimodoka byinshi bya Muzinga byiganjemo ibifaru byerekezwa ahitwa za Ikobo, ibimodoka byinshi byerekeje ahitwa za Fatuha ndetse na Bukumbirwa. Bikavuga yuko kandi FRDC ku ikubitiro nayo hafi neza mu isantere ya Pinga yamaze kuhakitsa ibikoresho byinshi ndetse n'abasirikare benshi, ariko bikavuga yuko ubu byamaze kwemezwa yuko abasirikare b'Abarundi muri operasiyo ziri kubera muri Warikare ubu aka kanya abasirikare b'Abarundi nta burenganzira bafite bwo kongera kurwana. Inyuma y'imirwano ikomeye yabereye ahitwa Ishunga muri Warikare ku munsi w'ejo yasakiranyije icyitwa Wazalendo n'abasirikare ba FARDC ndetse kandi na Prota Wazalendo n'abasirikare ba FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko ino operasiyo yaje no gusiga FARDC hatakaje abasirikare benshi na za Wazalendo zikahagwa. Bikavuga yuko kandi byaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa mama Prota ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 kiza kumenya yuko n'ubundi hagati ya FRDC ndetse n'igisirikare cya FDNB harimo ikintu cyitwa urunturuntu kutumvikana gukomeye. Rero bivuga yuko ibi byose bijyana nuko n'ubundi urugamba uyu mutwe wamaze kuwutegura, kuko baravuga yuko uyu mutwe ushobora guturuka ahitwa za Kishanga muri Masisi uzamuka mu misozi ya za Kalonge, Kiboa, Zampofi n'aya za Ishunga humvikanye ibibazo byinshi bakaba bafatira imisozi. Kandi biravugwa yuko mu gihe Mpofi yafashwe, Ishunga igafatwa, ahitwa za Taweza na za Mutakato
uyu mutwe ukahakuramo tayari icyitwa FRDC, icyitwa Warikare bazaba bakuyeyo amaso, kuko biravuga yuko kandi biri guca amarenga uko umunsi ugenda uzaza undi ukurikije uburyo ki uyu mutwe uri gupanga operasiyo mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga, yuko bishoboka mu buryo budasanzwe, ndetse kandi bikagaragara uko umunsi ugenda uzaza undi yuko uyu mutwe wambariye urugamba kandi witeguye gutsinda ukurikije uburyo ki ibintu byabo baba bari kubitegura mu buryo bwa kinyamwuga. Twihuse cyane rero dutangirire muri iyi nkuru numvishe icaracara mu gihugu cy'u Burundi n'abantu benshi bakomeje kugenda bayigarukaho, aho witwa ngo Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko atari mu gihugu cy'u Burundi. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko amaze iminsi myinshi muri Tanzania, bikavuga yuko nyuma yuko ava muri Kongo yageze ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi akagirana amakimbirane n'umugore we ndetse n'umuryango we harimo n'abana. Bikavuga yuko umugore yamugiriye inama nk'umuntu babana, amubwira ati ariko rero sheri wanjye, mugabo wanjye, rwose umbabariye ushobora kuba wareka biriya bintu by'ubufatanye ufitanye n'umutwe wa FDLR, kuko bikomeje kugenda bidusebya ku ruhando mpuzamahanga. Rwose wareba buryo ki ibi bintu niba unabifitemo inyungu, nk'uko ukomeje gushinzwa yuko izi nyungu ziri ku ruhande rwawe, zidafitiye uruhande rwa sosiyete sivile y'igihugu cy'u Burundi, nk'uko abaturage bakomeje kugenda babivuga. Ibi bintu ushobora kuba wabishakira igisubizo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akimara kubyumva ngo yagize ukuntu abiganiraho n'umugore. Ubwo ayo ni amakuru twahuye muri Republican Guard y'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka nanashimira bamwe mu bataramu baba bagerageje kutugezaho ano makuru. Amakuru mbabwira ni arimbitse kandi arasesenguye atagamije guserereza. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akigirana amakimbirane n'umugore we, n'ubundi byari bimaze iminsi bitameze neza, ngira ngo mwumvishe kudeta yari iri gututumba mu gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yari ari gushinza umugore we yuko hari umuntu umwe mu badede bamaze iminsi bafitanye umubano bashuditse. Ibi rero bikavuga yuko uyu mugabo bamwita Serevesiye Nahondi, uyu nguyu ni umurundi, akaba yari afite n'inshingano mu ishyaka rya CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye yashinzaga yuko ngajya agira gutya rwose akagira umubano wihariye n'umugore we. Akaba ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye amakimbirane yakomeje kugenda afata intera. Benshi muri twebwe rero turibaza bati se niba ayo makimbirane koko yaraje cyangwa niba ameze gutyo, Perezida Evariste Ndayishimiye tuzi nk'umugabo akanabona perezida w'igihugu cy'u Burundi yahisemo kwahukana nk'umugabo, ibyo ni ikibazo mugomba gushyiraho akabazo, nyamuneka tukaza kugisubiza mu nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye koko se niba yamaze guhitamo kwahukana inshingano yazisigiye umugore we, ko mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko n'ishyaka rya CNDD-FDD ubwaryo rikomerewe ndetse kandi rigoberewe ku rwego rudasanzwe. Iki ni ikibazo twese turi kwibaza, kuko biravuga yuko nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye muri Kongo akajya kuganira na Kisekedi Shirombo amubwira yuko bagomba gukomeza gukaza umutekano mu misozi ya za Kitara, za Mwange, Munanira, Kavimvira, Kibondwe, Muheta, mu misozi ya za Kiriba, Runingo n'ahandi hatandukanye. Nyuma yuko asabye Kisekedi Shirombo yuko ibyo bintu bikomeje kugenda bikazwa, nubwo ngo Kisekedi Shirombo akomeje gukaza amasezerano hagati y'icyama cy'intare za Sarambwe ndetse na leta ya Kinshasa. Biravuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yavuye muri Kongo atanagiranye ibiganiro byiza na Perezida Kisekedi Shirombo, kuko Kisekedi Shirombo we nawe hari ibyo yamushubije ngo bitari byiza, kuko mu byamushubije yamubwiye yuko imibare bari bateguye y'abasirikare 55,000 bagomba kwerekezwa muri Sud Kivu y'Abarundi, hakagira n'amafaranga amwemerera yuko bagomba kuyagabanya, ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi bakabagabanya nyuma yuko ngo batatanze umusaruro mwiza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibintu rero ubona yuko bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi binahindura isura. Akimara gutaha rero akigera mu rugo nibwo bivuga yuko ngo yagiranye amakimbirane yihariye yo mu rugo. Ibyo nta n'umuntu wajya kubyinjiramo cyane, kuko niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye ashinza ko umugore we ari harabara by'umwe mu badede bagenzi be, urumva ko afite ijambo. Ariko umugore we nawe bikavuga yuko yagiranye amakimbirane na Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe mugabo we, nyuma yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ahisha umugore we zimwe mu nyungu zagiye ziva muri business nyinshi agenda akora, zirimo iriya hoteli yitwa ngo ni Eva Hotel iri mu gihugu cy'Ububiligi y'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye, zirimo inyungu akura muri FDLR, uyu mutwe asapotinga
asapotinga bya hafi ndetse kandi biri ku rwego ruri hejuru, bikavuga yuko rero uyu mugore yagiye ashengurwa bikomeye no kumva umugabo we hari imitungo imwe n'imwe amuhisha, bikagenda biteza akaduruvayo ndetse kandi n'ikibazo gikomeye. Aka kanya bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye ubu gahunda yafashe mu rwego kugira ngo aruhuke, ngo yahamagaye inshuti ye magara, ariko mbibutse ko yagiye ku munsi w'ejo. Ubu rwose perezida Evariste Ndayishimiye ntago ahari, yagiye ku munsi w'ejo agahamagara perezida Samia Suluhu Hassan uyoboye leta yunze ubumwe ya Tanzania, amubwira yuko rwose ngo bagomba kureba buryo ki bajya inama akamufasha kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko ngo yari yizeye asigaranye hano hafi ye ari perezida Kisekedi Shirombo, ngo nawe bikaba byamaze kumucanga kandi koko birumvikana ntabwo umuntu yajya kuzimya umuriro w'ahandi nawe iwe biri kugurumana byanamunaniye kuwuzimya. Ibyo ni ibintu byumvikana umuntu yasesengura agira ngo n'umuntu mutoya ukivuka uyu munsi yasobanura akabisobanura mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Biravuga yuko rero perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo guhunga bamwe mu badede, biravuga yuko bari gutekereza uburyo perezida Evariste Ndayishimiye mu matora mu mwaka wa 2027 agomba kuba mu gihugu cy'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye bigomba kugera yaramaze gukorerwa kudeta cyangwa yaramaze gukurwaho. Rero CNDD-FDD ikavuga yuko mu rwego rwo gukora kudeta neza hagomba gutekerezwa umwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi, hagatekerezwa yuko witwa General Prime Niyongabo ariwe nibuze ushaka kuba washyirwa mu mwanya w'uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye. Mbibutsa yuko uyu mugabo nawe perezida Evariste Ndayishimiye atamwizeye, amukekaho yuko ngo ari umuntu ushobora kuba ari umugambanyi wa hafi nubwo amwizereramo. Nubwo perezida Evariste Ndayishimiye we mu madisikuru menshi mu byo akomeza kugenda atangaza avuga yuko ngo ngaramutse abuze witwa General Prime Niyongabo ngo